Jaoda mane en jachung kom mar jatend piny Abduda Dida Amina Guyo halake yango ni obiro chung kom no mar jatend piny eyiero mabiro mahiga 2027 kolose kinde mane oyango dwaro mare no e boma Nairobi. Amina wacho ni joma mine nyaka mi thuolo mowinjore marom gi joma chuo ahinya to e weche mag tela. Amina biro laro kom no kod otiko mar duond buch Alliance for Real Change. Sisi tumeahidi ukiwa less than 35 years, the coming by elections hizi ambazo zinakuja, tumesema youth yoyote atakayesimama atapatiwa free of charge ticket. Tuko pamoja? Na vile vile pia ukiwa mama ukivai kwa hizi coming by elections, pia chama imesema itapatiana free ticket. Na bado tutawasupport, kuna namna ambayo tutasaidiana to make sure mpaka mumeingia kwa viti. Today in Kenya, a law bends for the powerful and breaks the poor. We cannot build a nation where rule of law is just a symbol or a slogan. We need a leader that upholds the Constitution, deliver justice for all, and fight impunity without fear or favor.